Ok. Evo ga, tu smo, dobrodošli. Hvala vam na prijavama i hvala vam na povjerenju, znači na ovom izdvojenom vremenu za ovaj naš sastanak. Znači ime ove radionice ili ovog druženja zove se radikalan i jednostavan izlaz iz patnje. I sad se možda pitate kako je to uopšte moguće, da li to postoji radikalan i jednostavan izlaz iz patnje i kako to uopšte postići. Znači prvo ću malkice da se predstavim za one možda koji me ne znaju, čisto da vidite odakle će doći ovaj večerašnji uvid. Znači ja sam inače dugo godina bila sam, kako da kažem, očajna, nesigurna i mnogo sam patila, imala sam često suicidalne misli, imala sam problem sa zavisnošću od hrane, sa bulimijom, znači to je sve stvorilo je u meni ono ili ćeš skroz potonuti ili ćeš naći neki izlaz iz te patnje. Znači ovaj duhovni zov je zapravo bio poziv na izlazak iz patnje. Znači nakon 20. godine ja sam odlučila da priznam svojim sestrama da imam problem sa bulimijom. I to nije bilo lako, ali znate kako kažu, istina, reci istinu i istina će te osloboditi. I to je bio period kada sam ja počela, znači, da radim na sebi svjesno. Znači kada sam primijetila da moje tijelo nije nikad bilo problem, nego da je moj bio problem. I onda naravno kao i svi vi počela sam da čitam te knjige, da tražim neki drugi način. Znači mislila sam nije ovaj život samo da se živi, da se radi posao i da se umre. I tako tragajući sjećam se da sam pročitala knjigu od Eckharta Tollea koja je vjerovatno nekima od vas poznata, ona se zove Moć sadašnjeg trenutka. I ta knjiga je bila prozor u onu našu suštinsku prirodu. Odmah mi je to bilo kao, ok, to je istina, ali ja tad u 21. godini nisam bila spremna da to živim, nisam bila sposobna. Jednostavno, previše je bilo buke u mojoj glavi. I sad, kako je vrijeme odmicalo, znate, sam život nam je učitelj. Srela sam jednog čovjeka koji me pitao zašto ti čitaš te svoje knjige samopomoći? Šta želiš ti sa tim? Ja sam mu rekla, ok, ja želim da pobjegnem od bola. I on je rekao, a kako bi bilo da umjesto što bježiš da se suočiš s tim? Ok, to je bila nova radikalna ideja da se suočim sa tim. I ja sam to shvatila zaista, ok, to je nešto novo, ajde da isprobam sad to, da vidim šta će se desiti. Ja sam krenula da radim one stvari koje me plaše. I u tome sam uvidjela da strah zapravo živi u našem tijelu kao jedna energija koja krene da se oslobađa kako vi krenete da se suočavate sa onim što vas plaši. Znači, palo mi je na pamet da dadnem otkaz, nije mi se sviđao taj posao koji sam radila, odem i uradim to. Izađem u neki klub, pada mi na pamet da priđem nekom momku, odem i uradim to. Znači, išla sam samo tako spontano ono što mi je dolazilo, ja sam tako radila.
I u jednom momentu iz mog tijela se oslobodila ogromna energija. Ja to ne znam ni dan danas šta je bilo, ali eto, pričam čisto možda da postanemo svjesni da ovo tijelo nije materijalno, nego da je to jedno tijelo koje izgleda čvrsto zato što u njemu obitava jedna zgusnuta energija. Kada se ta zgusnuta energija oslobodila, ja nisam spavala. Imala sam toliko energije, bila sam u tom stanju radosti. I to je trajalo jedno vrijeme. I kroz to iskustvo shvatim da zapravo stalno tražim nešto, zapravo želim da budem kao Bog. To je taj ego arogantni koji stalno traži jer želi da bude potpuno siguran, potpuno in control. Znači, kroz to, koliko je bilo zanimljivo to iskustvo, toliko mi je osvijestilo taj dio mene koji želi da bude kao Bog, koji traži tu moć i nije mi se to svidjelo. Vidjela sam da zapravo ne želim moć, da želim ljubav. I onda su godine prošle i jednoga dana ja sam ponovo uzela da čitam knjigu Moć sadašnjeg trenutka. I čitam ja tu knjigu, sjećam se, sjedim onako kraj vrbasa i pitam se, pa šta ti stalno tražiš? Šta misliš da ćeš naći? I u tom momentu kao da se desio neki preokret. U tom momentu ja vidim da ono što stalno nalazim je život takav kakav jeste. Znači, u tom momentu ja čitam knjigu i tražim. To je život takav kakav jeste. I iz nekog razloga kao da se otvorio prozor unutar mene. Kao da, ne znam, kao šta ima da se nađe život takav kakav jeste. To je to. I u tom momentu ja sam upala, tako da kažem, u sadašnji trenutak, tako oštar sadašnji, tako čist sadašnji trenutak, kao sad. I taj sadašnji trenutak je bio svjež i čist i blistav i nije bilo prošlosti i nije bilo budućnosti. Čak bilo kakva emocija u tom sadašnjem trenutku tako je izlazila i već je nestajala jer je tako oštar taj sadašnji trenutak. I u tom momentu ja vidim, ok, to je taj život kakav jeste, to je taj spontani život, nema šta drugo da se nađe. Međutim, kada uđete zaista u sadašnji trenutak, znači evo ja sad kada vas pozovem da postanete svjesni sadašnjeg trenutka, šta se desi? Na primjer, kažem vam, obratite pažnju na svoj dah, obratite pažnju na svoje stopala, na prostor oko sebe. U sadašnjem trenutku nestajete vi. Nestaje to malo ja. Znači nema ga. Pošto smo postali svjesni stopala, niko više ne hrani malo ja. Ja sam tad u tom svom iskustvu potpuno nestala. Dakle, samo je ostao sadašnji trenutak koji se dešavao kao jedno iskustvo. Dakle, sad. I nakon 7 dana u tom takvom stanju sadašnjeg trenutka, ovaj moj mali ego koji još nije bio prečišćen, znači nije bio spreman da tako živi, krene da vrišti, kao da kaže, a gdje sam tu ja? A gdje sam tu ja? Mene tu nema. Kao da se buni protiv tog sadašnjeg trenutka, kao želim izaći iz toga. Iako je to bio bliss, ekstaza je bila.
ok, taj mali se vratio i ponovo počeo da živi prošlost, budućnost, jer tako ego živi. Ali uz svijest, uz punu svijest da nema šta da se nađe osim sadašnjeg trenutka, ovakav kakav jeste, što uključuje i sve emocije, i ljutnju, i tugu. Znači, nema šta da se nađe. Nema drugog ispunjenja. To je bilo tad to shvatanje. Jasno. Ok. I onda, iako sam ja to vidjela, taj dio jedan mene vidio, to nema šta da se traži, nema šta da se nađe. Potraga se nastavlja jer se nije potrošio strah. Kako da vam kažem, strah u nama je onaj koji traži. Sad razmislite, vaši planovi, vaši ciljevi, vaše manipulacije, kontrola, razdvojenost, sve je to bazirano na strahu. Kada se raščisti strah, nema više dualnosti, nema odvojenosti. Ostala je ljubav, jedna stvarnost, povezanost, mir. Znači, to moje iskustvo je bio okus tog jedinstva svijesti, jedinstva svega što jeste, gdje nema podjele, postoji samo čisto iskustvo, čisti sadašnji trenutak. Ali strah u tijelu, kako da vam kažem, on je tu se gradio od malih nogu. I onda treba malo duže vremena da se on raščisti iz našeg tijela. Koliko smo ga naslagivali i hranili, znači treba nam vremena da to se raščisti. Ok. Znači ostao je taj dio koji i dalje traži i sad se sjeća tog iskustva, taj dio, i želi da se vrati u to iskustvo. I praktikuje prisutnost. Znači biti prisutan, ja sad opet kada vas pitam kada ste prisutni, mi smo budni, tu smo, živimo svoj život, ne propuštamo ga, ne sanjamo ga. Znači ja sam praktikovala tu prisutnost stalno, kao budi prisutna, vrati se. I to nije loša stvar, ta prisutnost meditacije, jer time rastačete svoje mentalne obrasce, automatsko ponašanje, automatsko reagovanje. Vi kad reagujete automatski, vi ste rob. Znači, ako neko kaže ružna si, a ja se automatski naljutim bez izbora, ja sam rob. Nemam izbora, nemam mogućnost da budem slobodna. Znači, prisutnost je dobra stvar, meditacija je dobra stvar, ali u jednom momentu se zapitamo ko je to ja koji praktikuje prisutnost, ko je taj koji meditira. Opet, kada vas pitam, budite svjesni gdje su vam sada ruke. Budite svjesni gdje su vam sad noge. Budite svjesni svog daha. Budite svjesni prostora koji vas okružuje. Znači, čim prebacite pažnju sa ovog nestvarnog dijela, on nestaje. Znači, ako onaj koji misli da praktikuje prisutnost nestaje u toku prakse, ko onda praktikuje nešto? Ko je onda taj koji nešto radi? Ako nestane taj koji misli da nešto radi? Ok, to je bio još jedan skok, još jedan uvid da se to sad samo dešava od sebe. Život se sam dešava od sebe, teče spontano. Prisutnost se desi. Odsutnost se desi. Ok, znači, vi svi znate da se ja bavim radom Byron Katie. Neki ste možda i bili kod mene na radionicama. Ali ono što je vrijednost toga rada je upravo da nas vodi do našeg suštinskog
beznapornog bivanja. Ja sam večeras htjela da vam dam jednu vježbicu da vi to odmah sad iskusite, jer je mnogo jednostavno. Mnogo jednostavno. Znači, sastanak se zove radikalan i jednostavan izlaz iz patnje. A to podrazumijeva, a to mora da podrazumijeva da vi znate ko ste. Znači, dok ne znam ko sam, dok mislim da sam ja ova misao koja nestane kada se desi prisutnost, patnja je neizbježna. Neizbježna je patnja kada vjerujete da ste vi ograničeni ego um. Zašto? Zato što se osjećate odvojeno od stvarnosti. On je znači, baziran na tom strahu. I kao odvojena od stvarnosti uvijek postoji nešto izvan mene što mi može biti prijetnja. Znači, i uvijek pokušavam na neki način da se ispunim nečim izvana, jer ta mala misao, znači, ako ne znaš ko si, nemaš korijena, nisi ukorijenjen u svom biću. Sad mi ćemo uraditi jednu vježbicu u koju ću vam ja naprosto pokušati otkriti jednostavnost onoga ko vi jeste. Dakle, sada u ovom trenutku pozivam vas da primijetite ono kad vas neko pita ko si ti, ko si ti. Šta je 100% što znamo ko smo mi? Znači, bez da moram da pogađam, bez da moram da razmišljam. Znači, 100% znate da postojite. 100% postojite. To je prvi dio vašeg šireg identiteta. Jer bez tog postojanja nema ništa dalje. Bez postojanja nema ništa, nema života. Druga osnovna suštinska kvaliteta tog postojanja je da ste vi svjesni. Jer ako postojiš, a nisi svjestan da postojiš, znaš li uopšte da postojiš? Postoji li uopšte išta ako nisi svjestan? I sad primijetite te dvije karakteristike vašeg bića, vašeg suštinskog identiteta. Postojiš, da li je potrebno da uradite bilo kakav napor kada postojite sada? Da li je potrebno to? Znači, nikakav napor. Tu ste bez napora. I broj 2, pogledajte šta se pojavljuje u vašoj svjesnosti. Znači, vi kao svjesno postojanje. Šta se bez napora pojavljuje u vašoj svjesnosti? Da li vam misli dolaze potpuno bez napora u tom vašem postojanju? Jer moraš prvo postojati da bi ti se misao pojavila. Znači, želim samo da to primijetite. Misao bez napora se pojavi. Pogledajte šta se još oko vas, šta je tu bez ikakvog napora. Osjećaj vašeg tijela, emocije, ova soba. Znači, sve je tu bez napora. I sad, kada shvatite da ste vi to postojanje, ta širina, ta svjesnost, odmah imate
odmak od tog maloga ega. Odmah niste tako duboko zapeli u hipnozi. I sad pozivam vas da u ovom trenutku naprosto zažmirite i osjetite to jesam. Čak ne ni ja jesam, bez tog ja, nego samo jesam. I sad primijetite tu beznapornost onoga ko vi jeste sad. Znači samo to jesam i čega ste sve svjesni u ovom trenutku. Šta se pojavljuje u vašoj svjesnosti. Znači možda čujete zvukove izvana. Šta sve ulazi u vašu svjesnost? Možda osjećate podlogu na kojoj stojite. Možda vam se i misli pojavljuju, čak ni one nisu problem kada znate svoj identitet. Posmatrate te misli, odlaze i prolaze, pojavljuju se unutar vas. I sad pogledajte kao ta svjesnost pogledajte da li imate prošlost ili budućnost kao to postojanje. Primijetite kako je prošlost i budućnost tek misao. I to je isto u redu da se pojavi. Svjesnost to isto dopušta, ali samo primijetite da vaš suštinski identitet je uvijek ovdje sad. I sad primijetite iz te pozicije svjesnost postojanja. Znači kao beba kad se rodi, ona nema identitet, nema neko ja koje treba da brani. Ona je tako široka, čak njene oči su onako, nisu još uvijek onako hipnotisane, nego široki pogled. Znači primijetite kako se sve pojavljuje unutar vas. Primijetite to, znači to je sad iskustvo. Ono kad mislimo ovo se dešava meni, ovo je protiv mene, kad osjetite sebe kao čisto to postojanje, svjesnost, sve ulazi u vašu svjesnost, pojavljuje se tu i nestaje. I sad kada ste vi tako široki, kada ste vi svjesni sebe, znači primijetite da li vas išta može povrijediti ako ste naprosto ta svjesna otvorenost. Samo da vidimo to. Ako se ne identifikujem sa ovom mišlju, znači, jer primjećujemo da ja nisam ta misao, nego da se ona pojavljuje unutar mene. I sad kao ta otvorenost znate, ovo je mnogo dobra vijest. Vi ste u svojoj suštini nepovredivi. Znači,
u vama se sve pojavljuje. I sad kada se pojavi neka misao, nečija, tuđa, unutar vaše svijesti, ono što nas zaboli je naša odbrana. Kao da se zgrčim sva, pretvorim se u jedan štit i onako i u tijelu osjetim taj grč, kao štit, kao branim se, kao ovo nije dio mene, ovo ne želim. I kao kad prstima pokušate zaustaviti rijeku koja teče, tako je i to isto. Znači mi pokušavamo da se zaštitimo ne od drugoga, nego od sebe. Jer to se pojavljuje unutar mene i moje svijesti. Nerazdvojno je od mene i nerazdvojno je od te svijesti. Sad, odbacujući drugoga, znači mi zapravo odbacujemo jedan dio sebe. Pokušavamo se odvojiti od Boga, od stvarnosti, od svega što jeste. A to je nemoguće. I onda nas to boli. Taj pokušaj odvajanja. Onda to se pojavi. I to je opet ok. Ali samo onda primijetim, pojavi se taj bol unutar mene. I onda se mi identifikujemo i kažemo, mene boli, ja sam povrijeđena. U stvari, bol se pojavio unutar mene, unutar mog tijela. Jer sam zaspala u hipnozu. Povjerovala sam da sam ja napadnuta. I sad vas pitam, pošto smo ušli u to iskustvo, znači svjesno postojanje. Svjesnost i postojim. Što je to? Poslije smo dobili ime koje nije istinito. Ali primijetite u toj vašoj širini kako se sve može pojaviti i nestati. I vi ste uvijek tu, ovdje sad. To je to vječno sad. To je taj mir u kome mi obitavamo. Mir koji mi jesmo. Znači, osjetite sad to svoje postojanje, svjesnost. To je mir. Znači, samo sam otvorena. U tom se može pojaviti i bol, pojaviti i misao i mi postanemo, kako da kažem, naš fokus se suži. Ja postanem nesvjesna da sam okružena i ispunjena mirom. Jer sam samo fokusirana možda na jednu tačku u tijelu ili na jednu misao. Znači, ovo jeste radikalan izlaz iz patnje. To je buđenje iz tog sna o tome ko sam ja. I onda kada primijetiš da si ti mir, postojim, svjesna sam. I pogledajte kako je široka vaša svijest. Kada nije preokupirana jednom tačkicom. To malo ja, ta jedna misao nije ni 1% vaše stvarnosti. A dajemo joj većina ljudi 99% pažnje. Totalno se sužimo, izgubimo se u tom snu. Znači sad kad proširite svoju pažnju, kada se raširite, izađite iz tog sna, probudite se.
Ali kad mislim da sam to ja, taj mali, ograničeni ego, ja, onda primijetite kako se iz tog ponašate. Onda stalno nešto grabim vani. Onda stalno nešto trčim za nekim ciljem. Onda pokušavam manipulisati partnera, prijatelje na poslu. Znači, stalno sam u trci za nekim ispunjenjem van sebe. A pošto toga nema, jer vidite da ste vi taj mir, to me stalno boli. Stalno bježim od sebe. Znači, kako ću naći, znači, sad kad zažmirite, znači, pokušajte zažmiriti i opet uđite to. Postojim, svjesna sam. To je to. Postojim, svjesna sam. I u tom mom biću je taj mir. U tome je vaše potpuno ispunjenje. U tome je vaša cjelovitost. I tu se jedino može naći to. Znači, kad mislim da će mi to nešto izvana dati, udaljila sam se od izvora. I zato smo frustrirani, bijesni, ogorčeni, ljuti, jer naši pokušaji manipulacije stalno padaju u vodu. I kad zažmirite, osjetite tu prazninu oko vas, unutar vas, to postojanje, znači, i zamislite, ispred vas je, nazvat ćemo to ništa, a možda i sve, ali osjetite tu prazninu koja vas okružuje. Znači, na tu prazninu, na taj prazan prostor, mi naljepimo svoje misli u koje vjerujemo. Vjerujemo da je svijet takav kakav nam kažu naše misli. Bez vaših misli, bez naših misli, nema svijeta. Ovo je isto radikalno. Znači, bez mojih misli, bez mog projektovanog značenja, nema svijeta. Zato kad radimo onaj rad Byron Katie pa vas pita 4. pitanje, ko si bez te misli? Ko bi bila bez te misli? Ko bi bila bez te misli? To je iskustvo. Znači, kada se vratim sebi i kada otkrijem svoj mir, i kada zaista vidim da me ništa izvana ne može povrijediti, taj moj mir ću vidjeti svuda oko sebe. To je to postojanje. Jedino što stvara nemir, što stvara težinu, što stvara bol, je moje sukobljavanje sa stvarnošću. To je kao da dio sebe ne želim, odbacujem. Jer to što se pojavlja u vašoj svijesti, već je tu. Već je dio vas. Znači, pojavilo se, ne možete se razdvojiti od toga. Nema šanse, znači zvuk se pojavio, ne mogu se razdvojiti od njega, bez obzira koliko se ljutila, protestovala. Znači, kako da vam kažem, ima ono što kažu Bog jeste. To je to. Bog jeste. To je taj mir koji je sve što jeste.
kada dođem da živim iz te svoje suštine, da se probudim. Bog jeste. I onda vidim oko sebe stvarnost bez mojih priča i bez moje priče, bez moje reakcije, to je mir. Praznina na koju sam nekad lijepila priče. Znači, čak i vaše tijelo, čak i sam osjećaj vašeg tijela se pojavljuje unutar vas. Jer kad uđete direktno u iskustvo, znači kad zažmirim, postojanje svjesnosti. Znači, tijelo se pojavljuje unutar mene, u tom širem miru, prostoru, u svjesnosti. I vidjeti druge bez te hipnoze svoje, vidjeti ih kroz oči cjelovitosti, to je ljubav. Jer kao taj mir, kao taj prostor, kao ta svjesnost, ništa mi ne treba od drugog. Znači, nema potrebe za manipulacijom. Znači, nema straha, jer manipulacija dolazi iz straha. Znači, samo sam otvorena. To je ljubav. Htjela sam vam, ne znam da li mogu poslati jednu sliku da vidite. Evo, sad ću vam probati poslati sliku koja je jako zanimljiva. Još samo da je nađem. Ok, poslala sam vam na chat jednu sliku. I nekome čak može i ta slika malo otvoriti Znači, to je slika onoga što je naše iskustvo. Okolo nas, ne znam jeste uspjeli, evo malo ću sačekati da otvorite. Znači, kada uđemo direktno u naše iskustvo, ta slika je to. U mojoj svjesnosti se pojavljuje u toj praznini izranja ovo sve. Znači, pogledajte tu sliku. To je vaše direktno iskustvo. Vi posmatrate i svoje tijelo, i svoj um. I ovo sve, znači, mnogo zanimljiv, jako dobar prikaz našeg iskustva, stvarnosti koja se pojavljuje unutar te praznine, unutar tog mira, ovaj dio tijela. Znači, zašto je ovo radikalan izlaz iz patnje? Znači, kada postaneš ono ko jesi
imaš taj korijen, imaš tu dubinu, imaš tu širinu u kojoj se sve može pojaviti i naprosto kao da sve sagorjeva u tom sadašnjem trenutku, u tom što vi jeste i ostaje samo mir, mir. Znači to je to buđenje iz sna. I onda čak i bol doživljavate drugačije. Niste više vi taj koji pati, nego ste vi taj koji je svjestan tog bola i koji je ok. Znači u toj vašoj širini može se pojaviti sve. Znači potpuno promjena perspektive. I naravno naše tijelo, ono je, neko ima više, neko manje, ali dosta smo nakupili tih bolova i strahova. I onda je poenta da to doživim svjesno. Kada se taj bol pojavi, kada se ta patnja pojavi, znači svjesno, ne da ga hranim, jer znači da se probudim iz tog sna, ja sam taj koji pati, mene boli. Znači, mada i to nije problem, ništa nije problem. Znači, kada znate ko ste, svjesno postojanje, ništa nije problem. Jednostavno vidite kako se sve pojavlja u vama. I malo po malo budite se iz te hipnoze. I mi se držimo tog ja, kao da je nešto vrijedno. I naravno i to je ok. Kao ne mogu da izgubim sebe. Tako nas vuče, čak i patnja nas vuče. I onda kad izgubiš to, vidiš stvarno da ništa nisi izgubio. Osim sna. A dobio si stvarnost. Širinu. Znači dobio si tu ljubav, taj mir, to ispunjenje koje stalno tražimo izvan sebe. Znači konačno i moć si na kraju kraja dobio. Jer mi kad tražimo to ispunjenje van sebe, uvijek smo nekako u strahu, uvijek se nešto može, nešto neće ići kako je naš zamislio san. Uvijek sam obazriva, moram biti oprezna. Znači, pozivam vas nekako kao da se vratite sad sebi. Evo, sad ćemo uraditi u neku meditaciju. Znači, u ovom trenutku osjetite to jesam, svjesna sam, jesam. Znači, kao jesam. Bez toga čak i ja, nego jesam, svjesna sam. I sad u svjesnosti pojavljuju se te razne stvari. I ko ste kad zaboravite da imate ime, da imate posao, da imate pol, sve svoje misli, dobro i loše, i treba i ne treba. I u ovom trenutku, znači samo to jesam. Jesam, svjesna sam.
bez prošlosti, bez budućnosti, bez značenja, bez interpretacija. Kao da ulazite u neki hram, sveti hram, tako sve napustite što ste znali. Kao ulazim bez ičega, praznih ruku. Prazna. Otvorena. Čak i bez ideje ko sam ja, ko su drugi. I onda u toj otvorenosti, znači pokušam da živim iz te otvorenosti. Iz tog svog unutrašnjeg otvorenog hrama. Znači taj mir koji je tu iz toga. I onda primijetite da se život potpuno spontano dešava. Uvijek ste bili to. Uvijek. Nije bio moment kada ste bili nešto drugo. Uvijek ste bili svjesno postojanje. U tom svjesnom postojanju dešavao se vaš san. Ko ste vi, šta treba da uradite, šta treba da postignete, da budete neko i nešto. Kako da zaslužite ljubav, kako, znači milion nekih misli, porodica, pravila, znači sve je to isprogramirano, Matrix. Znači vi ste uvijek bili potpuno cjeloviti, potpuno ispunjeni, potpuno ono što jeste. Znači u tom svjesnom postojanju, znači kad vidim život iz te tačke, iz te duboke tačke, vidim da se sve dešavalo samo od sebe. Jer su mi tu dolazile misli, dolazile emocije, dolazile odluke, dolazile želje, htjenja, sve je tu dolazilo samo od sebe. I dalje će tako da vam dolazi sve samo od sebe. Znači nemate nikakvog posla, nego samo da budete to što jeste. I to je taj raj koji je u vama, carstvo nebesko koje je u vama. Znači kad vidim lakoću života, spontanost. Kad sam svjesna tog svog bića, gdje mi sve dolazi. Evo, skoro sat vremena. Ima li možda neko pitanje? Da li je ovo imalo smisla? Da li vam je nešto ostalo nerazjašnjeno? Znači, pitanje koje postavite, ne postavljate samo za sebe, nego za sve. Tako je to uvijek. Jedan um.
Ok, svi su... Hvala ti, Slađo. Evo, super objasnila. Drago mi je da služi. Ivana, ostavila sam nas bez pitanja. Odlično. Super. Wow, izuzetno čudno, ne znam gdje sam. Da, ne znamo gdje smo stvarno. Nema imena. Slobodni smo. Ok, narode. Ako nema niko nikakvo pitanje, to bi onda bilo to. Znači, drago mi je, Pavel, zadovoljstvo mi je. Znači, samo dijelim sa vama ono što ste vi. Jednostavno pričam sa sobom. Iz ovog mira, mir. Jedna stvarnost. Ok. Hvala vam još jednom što ste se večeras pridružili. Ja sam stala da traje 1.5 sata i to je onako odokativno, pošto sam ostavila vrijeme za pitanja. Završit ćemo još samo onako sa jednom malom opet meditacijom, gdje ću vas ja naprosto opet pozvati da čisto primijetite spontano ono što je tu. Znači, otvorimo se za ono što je tu, ova svjesnost, svjesno postojanje. Sad osjetite, znate, poslala sam vam onu sliku, osjetite tu prazninu iza sebe, taj izvor. Znači, osjetite tu prazninu kako je zapravo bezgranična i jedna. Znači, ista je i za vas, i za mene, i za cijeli svijet, za cijeli svemir. Izvor. I samo u tom širokom prostoru, u postojanju, znači, pojavljuje se osjećaj tijela, zvuka, misli, prostora. Pojavljuje se cijeli svemir. I sada, kada otvarate oči, znači kao da je taj prostor, praznina, svemir, kao da je to dobilo oči i gleda i priča i živi kroz vas. Eto, ostavljam vas
s tim širokim pogledom iz vašeg sopstva, velikog sopstva. I zahvaljujem se svima još jednom što ste bili tu i dio ovog sastanka. Do nekog idućeg druženja. Puno vas pozdravljam. Hvala vam.